khir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan kan ram India ral thuam siam tur lam kan hoi ve thunga India hian indo thona thami rala beidon poa a beitur ramemo apal tlang tur ram te po ti taina adik thawome ral hlawom anayam o tia allo in ven vena radarin allo hriat theilowa alo man theilo na tur thlona siam atum riap meile kan ram India hi a theu neu lo hlea a serious em buka tin thil hi ati mai lowa ngang alo hlai mai lowa arbom alo ta mai big lowani ti en tiling ka sia eng po chuni se Amca Engtin zel ti thupui manga pu Freddy Vl.Siama thuziak ngainom tak maile bengwa thlak zet mai hi in ngai thlaphot mai tiang India chuan defense lama ati mai lo hle ti lan ti nan mani loka air defense system akhas ti changtlun bel akhas prime te nuclear ral thuam phur thei prithvi chule agni 1 missile te ates thut ti kan shevek ome India hian a serious zia ti lan chunjom nan Amca engine siampui turpo athlang fel le ta hemi chungchang le abe bom tlem kan han bi chiang don ani atia ngai tha chunjom nga lang Indian 5th gen steel fighter jet masaber tur advanced medium combat aircraft Amca hi chini Amca Mark 1 le achang kangjok Amca Mark 2 te siam chu tumani tuna hian a aircraft design anzo to ani seat pakhat le engine pani nei tur ani ang Indian Air Force IAF chuan Amca hi zasomni paruk squadron 7 vel nei atum meka kum sangni somni pariat atanga sangni somni pakwa vela chuan Amca engine tur prototype thlok thei tura tin zone me kani a thei pe chuan Indian Navy te man tur bik Amca po India hian siam adu ani Amca engine tur chule amasa in riat masak ngai soilokila fighter jet monglama akhuchuana nozila tanga borok salutuk lo chuakin force aken tel hi trust anti trust chu force chikhat hoilambik neya thilche somtir theitu soina mai ani physics a chuan force den hi newton ania fighter jet a chuan kilonewton in a trust spec chu za thi soi ani fighter jet engine in engma thildang man belwa trust a siam chu theiza tamber maximum hi dry trust anti fighter jet chakchi hawa anman after burner hian jet engine a fuel alu beltira chu extra fuel kang chuan trust damjok asiam chuak ta thina after burner manga trust siam chu za tamber maximum hi weight trust anti Amca chuak masaber tu Amca Mark 1 engine pakhat zokatan hian US siam GF 414 man tum ani he engine hian dry trust kilonewton somnga pariat vel siam chuak thein weight trust kilonewton somko pariat vel asiam chuak thei he engine hi LCA tezas Mark 2 apo man tum ani achang kang jok tur Amca Mark 2 engine siam chuak turin UK tangin Rolls Royce le France tangin Safran 10 India chu thopuyan dua Japan pon adu vebok India chuan French company Safran chu thopuyatan athlang felta ani an thodu na tur inrem na hi cheng veibel che singruk sang khat vel bor ani Safran hian ahun taka India mamo angeya jet engine siam chu pui thei ain tia mani kum sang ni panga khan company pani snack male sajem te chu in chun finin company thar Safran aircraft engine alo pianga French sarkarin nei tu ni na za som pakhat vel nein tundin huna khovela thona engine siam tulian ber pol animek technology transfer baka nei tu pum lum ni na za intellectual property right IPR po India pek atiambok Amca Mark 2 engine hi India ramange gas turbine research establishment GTRE le company dang tenen siam turani India le France hian jet engine dry trust kilonewton somsei pangavel le weight trust kilonewton za somni changa za somni pangavel tal pechuak thei an siam rin ani he engine trust spec chu thei za thi ladang lam vele thei ani bokang tun kum som local tura hian jet engine zeni somwa vel chu atlem bera India hian amamo dona ngai ania hei iPhone alamamo tam thei bok Amca atan mai nilo India jet engine mamo dang tan po hian
France chuan India thawpui atiam tel bok ani Safran than ani chan Safran hian kumsom chungin Amca Mark II engine hi siam pui tin man anin tiama Rolls-Royce hian kumsom pathum vel chungin siam man anin tiam India aman mo to awangin Safran than ani ta zoka Japanese engine le British engine te chu nol anita ani an that lo big wang ni lowin siam man mo theideu tur India hian azongani chu ba ka India le France hi an thodun na arei to a anin hrechiangin anin rington viau ani bere Safran le hal kut chuak Ardiden 1H1 Sakti engine chu Advanced Light Helicopter ALH Rufa man ani meka India siam tu mek Indian Multi-Role Helicopter IMRH apo Safran siam engine tho man tum ani mek India siam tum tho Light Utility Helicopter LUH le Light Combat Helicopter LCA a tepo he engine tho hi man tum mek ania modify lek tepo ala mai theibok India chuan ALH roof hi zani nei bel atum meka LUH le LCH hi zali borvel nei atum bok IMRH po zali vel bok nei tumin ma ala meka ni India in atum alhen theinan Safran hi apoi mo ta ani heng helicopter siam suatur te hi ramdang tepon an ngai ven veriawa ALH roof pe chu Nepal Maldives le Mauritius ate thon chu ani achidang te po khi India chuan thon chu emo shal thei atum don ani Rolls-Royce hian Amca Mark II engine atan Trans kilonewton za somni pe chuak thei ba ka Z engine chakjok Trans kilonewton za somli atanga kilonewton zani somri thleng pe chuak thei India siam pui ain huama kilonewton za somli atanga zani somri siam thei engine hi lo siam ta se passenger phur thlona atele sipai bungro phur thlona lian ate po man thei tur ani ma se Donald Trump pui hi aboi thlak thei ta ani tun main British company ten India an tho puin British company ten US rek na an lo tur to thina hetiang deuh hian India in Rolls-Royce lo tho pui ta se Donald Trump hian an liam mai lo mai thei Trump an khovel opnana ahman roman lar tak rek na le tarif mangin India le UK ati boi theya Amca siam chu ati khomwang thei ti India hian hailo US hi rek thei tu le tarif tipung thei tu ani si US hi hangam viau ngot chi po ani chia si lo chu wangin Rolls-Royce offer hi du em ma se India in a tho puingam chia lo ani ve pakhat India chuan boina omlova Amca siam chu mop adu berani Safran hian full intellectual property rights IPR India hi tiam ma se rin lo na chantur a om ve thei tho ome tun main Safran hi GTR nen thokdunin Kaveri M88 engine siam antuma Safran chuan ain tiamangin full IPR India apedu talava technology transfer po ati thadulava reitak adile yani Kaveri engine po fighter jeta mantlaka achuak talore ngani hi Rafael fighter jet full source code po hi India in voitam tak adil nuwa Frenchian ala pe phallawani achunga kansoi Sakti helicopter engine po ki Friends khan adilai reile hle bok ani kha henga wang hian India in Rolls-Royce thanglova Safran alati fan hi mitam takin mak antia an ngai dan ani lo internet a in hial na po achok chuak tam viau mai tunma anga delay aum le an hlawani 5th gen steel fighter jet nei va du tu India mi pui an tam hle ani US le Russia 5th gen engines khaikin nan hantalan ve athra e US chuanvor F-35 engine Pratt & Whitney siam F-135 hian dry thrust ringot po kilonewton za somni asiam chuak theya weight thrust pe chu kilonewton za som kwa vel dai asiam chuak thei han chaklo chi je zang ani lo F-35 hian he engine pakhat chau hi amang F-135 hi khovela jet engine chakber le changkang berangai ani mek US in ROMM athian thate po alei tir phallo F-22 Raptor hian Pratt & Whitney siam tho F-119 PW100 engine pani amanga afterburner telwin trans kilonewton za som paruk vel asiam chuak thei afterburner mangin trans kilonewton za som nga paruk vel asiam chuak thei bokani Russian 5th gen steel fighter jet Su-57 hian engine pani ania
pakhat na chu satran AL41F1 ni in dry trans kilonewton za pariat vel asiam chuak theya after banner mangin trans kilonewton za samsari paruk vel asiam chuak thei SU57 engine nang pakhat jok AL51F1 hian dry trans kilonewton za pariat vel pe chuakin weight trans kilonewton za samruk pasari vel asiam chuak thei ve bok pik amca an siam za huna chuan hetiang deuh hi ani hmele aron tia alem kan huang hian amca an siam za huna chuan hetiang deuh tur hi ani hmele ni chu ole khati jong kha athu chuania tubing war thak zet mai min hnut che tu pu Freddy Vl.Siama chunga thinlung le ti tak zetin lom thu ka soyani clear tu le ngai thatu jong jong ten kongai takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te minlo tarlan sak le tur chewin in kongai na karon nge ne like comment le share te tin min subscribe lo poina min subscribe sel tur chewin in kongai na karon ngen tak meu ani ye